Бүлілу хугар соконнай сахан сителик оғылар қамығыяларын етінен әппетнестәқ түріппіт осколата ден саңа бірайы құлаққа келді. Бұтығынан сихили кәлер сюжетка білсін. Ағайық сыллаққа дері бүлілу хугар түріппіт академията ден қамсағын тәрелілен үлеләбіті. Бұл қамсағыны сөргітен саңа сүйрәнлері келдерін әппетнестәқ түріппіт осколата үлетін сағалата. Бейгі бұл проегі олыққа келдер яқпет индіне бастан бүлі қора түріппіттерін истеригер анкетирование пыппыт, опрос общественного мнения ден. Терапевтер хамай надыяр хайскалара үсебиттен. Психологическое сопровождение, медико-социальное, он правовой фиобуштен. Федеральное, государственное, он муниципальное территориялар, он специалисттар күстеринен бұл төһөкылларынан терапевттерге көмө быгытынан босколун арайды быт. Эпетнесак терапевт осколата сөрүннән өз кайсканнан лелир. Ол курдук диекергенге огону ийти, правовой, онна психологической модульларынан арыксан. Биги болар занятиялар бытыгар, тренингнар бытыгар. Владимир Зарецкий воспитание ответственности студент программатынан аттан терапевттерге жарыктары ытыктакпыт. Оттон бу жарыктар сыла хоруга жекерген игер терапевт огону кыттасыгына бебетер өйдөһүгө онна ого возрастной психологиятын оратыларын терапевттерге үйрөтер буланнакпыт. Эпетнестак терапевт осколата булан быгытынан бүлүк ораты хигер бар үйрек кыһаларын керие сылжан үйректега. Ону хасалгы терапевттер өйбүллере бар боллагына бүтүн улугу кабан туран үлелир буланнак. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлүлуха.